Kajantia Students Union po kejengelamu Secretary Unil Ki Mukhem kala Leit Ujor da kedorkas syagi bor penyak district ban kerpat ban tuklar mardor halor kejeng biang ke rukom Thew yo Khaw Rashon bat bunsin ginong syong kim jio ro yo Khaw Rashon kumba kidai hok ban yo bat kanie klapen subajor gipat ba bakal abandan kejeng le athok ke rukom sam yo Khaw Rashon kani kejeng le kalabu kejeng ya ki babun kilong jeng ki pedok ki ba aban syat bat bam tang do Khaw Rashon. Kajantia Students Union kelekentu ki bor penyak district ban penelong ya kejing jurep ban penelong ya kejing toket ban le kebadan kam ban pentikna ba kejing Thew yo Khaw kan long ba bet ba kerukom sam ya ki mar bam Rashon ru kan long ke baya renti Unil Ki Mukhem mulong ba keseng kalayo kejing kular ban ai ya kejing tep ke betikna kenang ba ketenat supply kan yo ban jurep ikinong sam ya Khaw Rashon yang JSU senbai le chemio deputy commissioner yang West Jaintia Hills District ejing to wa ukur chon bondli gi chnong dewan Ujor gi si JSU ejing to wa duna kilo ukur chon lada pai hedu ke proof ko chemi to api ukur le to em gi kilo go yo gi do chi so phau ar em gi le phau kende em gi so phau kani man go open man i go persiap si hedu kate wow lai chemu deputy commissioner ejing to wow kamon open bai ejing to gi jing bakla kini man gale gawi ne benta ko wada slam bha Ujor pe ba tang ma kini kan tim man gajing Ujor ko man ko wada bondli gi chnong ten liang yong i de klam chi wo deputy commissioner de ipor le kam khat san li gi sngi wo pen bai ya kini gi jingduna le dem yi pen bai hapo khat san sngi ne liang i ga Jaintia Student Union jiu la chi ga higher authority kam jo la yi Ujor chi do cha ko na benta kan di gajing ja jo ipor le mi kini man go wi ka jing luti ya ka hok yong pai ba kham tam ki bru wadu ki wa dang dipen no khur chon pra kilo de wer chi churia la spa kilo man spa churia man spa kilo kani man ga message te jing to ni ngi em le uska tristong yang maska ju pol man president yang ga JSU unit open che jing to gani ga jing ja nga kam na liang secretary yang chnong men sngat heju ipor kam President yang ke unit mesngat yang ke JSU haka ke jingyo yang i ka report ke complain na upaj ba henry nagapor da perchangi walai pai ha yung yang dilar wa open sakhi bat wo yo de leg jong ki khmat henry menepoi ha yung dilar da pha thau yo ko how you to kamwa runya churia the emle ke proof kwa open saki da ringi da video lane de kidur ku de choni how you to kami hamen sngat nagapor chikapor wa da complain you pa bat da penti bile how you to wa ka district food supplier hajuai wa da ongi the bone gi pajba Ujor chi kam go chnong po snga bha bi chimkhia hoye to begini henry kut kamte don hi tamban se i tegliang go chnong hiju por kam ka JSU musngat unit the khudi yo kre lang wa ka seng bay yong ka JSU but hi to por le kam wada ong secretary nto do hamen sngat ha waro gi chnong hapo yong ko West Jaintia Hill wachemi ik jingduna hayu to new Khaw Rashon tagate to man kat kam ke jing chem bat ke jing lai luti bat kerpari la igi bor ki wo to pa igini wo chim khiagi bat khnang wa upaj ba hi yo man hi te go yo gi yo hok ka bha ke yong ki hayu to in liang yong ke chnong hi kau man kat te i dang pu chai wo dai yo new Khaw Rashon kat wan gi bor woto pa ye gini yo nu ko wan inspection gi lane wan gi de do yong ki wo yo gi pa wo check hoye to jing duna nu ko hanre kamodia ay kalamine hapo khasan sngi kermeni wo wan gi hapo chnong yong i wo check gi wo yo gi hadu kat won te jing duna ko hawro gi churia tangai skemo kini gibon gon woro wa da urlong gi wa pajba wa yo kat kam ka bha go to yo nadu na sorkar
da iu lega assurance ya i ga JSU wow i ga direct information chaki district supply wow la inspect ki yagi wholesaler go per kam jo igi dilar hejing to wagandi ga jing duna te i lega jing kublai yo deputy commissioner da manu wa chimkhia hani ga bentah